Joe Biden huwa uffiċjalment is-46 President tal-Istati Uniti, kif l-4 f'nofsinhar ħin Amerikan ħall-ġurament tal-ħatra fl-Inawgurazzjoni presidenzjali f'Washington DC. Miegħu Kamala Harris ħadet il-ġurament tal-ewwel Viċi President mara tal-Amerika. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. I, Kamala Harris, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. that I will support and defend the Constitution of the United States. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala President tal-Istati Uniti, Biden saħaq fuq l-isfidi kbar li jinsabu quddiem l-Istati Uniti filwaqt li appella l-għaqda wara qatt ta' firdiet politiċi fost il-poplu Amerikan. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once in a century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Din mhux se tkun l-ewwel darba li d-Demokratiku Joe Biden se jirfes l-adba tal-White House, kif bell-2009 u l-2016 serva bħala Viċi President u li l-leminija tal-President Barack Obama fl-elezzjoni presidenzjali ta' 3 ta' Novembru tas-sena li għaddiet u li saret fi sfond ta' pandemija. Biden irnexxielu jeleb lil Donald Trump. Biden kiseb 306 voti fil-kulleġġ tal-eletturi filwaqt li Trump kiseb 232 tal-vot. Il-President Amerikan ġab aktar minn 81 miljun tal-voti taċ-ċittadini Amerikani. Biden li jgħod 78 sena u li huwa kkunsidrat bħala l-ixjaħ President huwa miżżewweġ lil Jill Biden li issa hija il-First Lady. Għall-inawgurazzjoni kien hemm sigurtà stretta fosthom 25,000 uffiċjal armat. Intant tal-ħabta ta' 8 ta' filgħodu ħin Amerikan, Donald Trump deri ħalli l-White House flimkien ma' martu Melania Trump bil-helikopter Marine One. Minn hawn huwa niżel fil-bażi militari ta' Andrews f'Maryland fejn indirizza l-aħħar darba lill-poplu Amerikan. Milquh b'21 tit tas-salut minn kanuni tal-militar u minn folla tistennih, Trump irringrazzja lil familtu lil dawk li ħadmu miegħu mill-qrib. Għal-ewwel darba fil-pubbliku huwa awgura lis-suċċessur tiegħu Joe Biden. I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. Minn hawn Trump u martu Melania telqu lejn Florida.